أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر من سر حقائق الذاتية الكمالية النفوس العوالم والأعلام، وأخرج من نور الجمع الذاتي أنواع الحروف والكلمات والكلام. أنزل من مقام الجمع والتنزيل قرآنا عربيا من غير ذي عوج، وجعله معجزة باقية على وجه كل الزمان، سادية البراهين. والصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين، سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن، ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان. ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي الأباس أحمد التجاني. caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde rasulillah, ko wiide bandiraɓe julɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. en calmini en juurima dendagal hettiyankoɓe yewtere men sira nabi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nde gadoriɗen kala ñalawma altine. taw eɗen goni e deftere men wiyetende rayu zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan, lollirde nuniya nde ganduɗa waɗani en ɗumen laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick. eɗen mbiya yo Allah yommo moƴƴere. ala kullin, hande kadi oɗo ñalawma altine Allah addi en e jokkude ɗo jarnuɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. siki ala ko ñalawma hande o wonata yewtere men jeeɗiɓire e ndeɗo deftere wiyeten rayu zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan. yewtere men wattinide nde en garino ha ɗo wiyata biha halal kawakibu mushriqatin kama halal malaiku lil hasini. onno ha joni koye sifanade en gueɗe kewoje walla gueɗe kewnoɗe e jamma jibinede rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. hollino en jamma mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jibina o, hay teskuyaji jiyama e sifa koode ɗe e jippugol majje e leeral ngal ganduɗa ene hollira hande oɗo jamma de wonko keeɓi. gonga noon wonko keeɓi saabu ko jamma jibinede ɓurɗo windere nde foof woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kono on jamma hay maleykaji tellima e dow leydi ndi ene kollira beele welto muɗum en saabu jibinede khayru khalqillah. nden noon ha joni ko ɗum o jokki e haala mbe en kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick. hande eɗen ƴetta ɗo wiyata walil iwanu washurafati amrun shahirun wal muzallatu lil qadini. holli en jamma oɗo mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jibina. kawisaji ɗi taƴodirani, ala golle mantiniɗi teskinɗe kolliroje wonde o jamma de wonko jibina ɗum meeɗa taƴodirde. wadde hande o wi en ko walil iwan. woodi ni pale kisra ɗe, mana iwanu kisra woni pale kisra. kisra ko lamɗo laamiɗo faris wiyete kisra, hono no kala lamɗo rum ɗo wirete kaysara. laamiɗo rum wiye kaysara, laamiɗo faris woni perse wiye kisra. joni noon on lamɗo yiɗi andinde en jamma mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jibina wonko yiya e pale he wonko teska toon. wadde o wi walil iwanu, ene wodani pale ɗe, mana pale kisra ɗe, washurafatu ay e sanamuji ɗi ganduɗa ɗi ko nangiraɗi tedduɗi ene jowa dow e nder pale he. ene waɗi hen nokkuji sanamuji mahaɗi, mana ɗi cehaɗi ɗi ko mahaɗi ene pawa dow saabu teddinede ɗi. ɗiɗon sanamuji ɗi jeehi haɗi goni nogasi ɗiɗi sanam, kanji foof koye nder pale he ɗi gonno. wadde pale ɗe e sanamuji jownoɗi toon e nder pale he foof wonko dañi, wonko heeɓiɓe. wadde o wi walil iwanu washurafa, pale kisraɗe e ɗiɗon ma sanamuji nogasi ɗiɗi gonnoɗi nder foof wonko ɗi keeɓi. holko heeɓiɗi? ay amrun shahirun, mana ɗi keeɓi fiya ko lolluɗo jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ene lolli saabu gilden ha joni enenne koye men en deƴƴani. Cheikh Seydi El Hadji Malick en nandiriɓe muɗumen ɓe ganduɗa ko siriyankoɓe ceerani e sifanade en oɗo jamma.
ko noonne kay wal mazallatu fiya ko mawɗo o heeɓiɓe kono kadi e koyera heeɓiɓe. holko waɗi o wi koyera heeɓiɓe? nam Allah finniɓe oɗo jamma, saabu ɗeɗon pale ɗe kalten pale Kisra fodde jawdi mbaɗunodi hen nde ɗe mahetende e golle tiɗɗe mbaɗaɗi hen, jawdi kewndi mbaɗani hen. manoɗo pale o wi ko ɗeɗo pale hay hunde wawa libde ɗe ɗo ha butufal wutta, mana ha darde daro. kono jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, ɗeɗo pale pukkima e leydi, dendagal sanamuji gonnoɗi toon pukkima e leydi. wadde ñande hen kay fiya ko mawɗo heeɓi pale ɗe e dendagal sanamuji gonnoɗi toon, kono kadi koyere heeɓi pale ɗe, koyere heeɓi lil qadini honnoɓe hen ɓe, mana on lamɗo wiyeteɗo Kisra konnoɗo hen e hoddiɓe muɗum. koyere heeɓiɓe oɗo jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. alay saago oɗo jamma sertade e jammaji, nam dendagal ko wonno cakan, ko wonno fenade, Allah subhanahu wa taala addiri nelaɗo Allah kede firta cakaneje ɗe, wadde ko guila jamma jibinede makko ɗeɗo gueɗe puɗɗi. ayi ayno Allah wayi. walil iwanu wodini ɗeɗo pale Kisra wa surafatu e sanamuji ɗin ɗi ganduɗa ko jowonoɗi nder mum, woni sanamuji ɗi mbiɗen guni nogasi ɗiɗi. wodiniɗi amrun sahirun fiya ko lulluɗo, wal mazallatu e koyera lil qadini wonande koɗɗo toon on, walla mbiya wonande hoɗɓe toon ɓe, lil qadin ay sukkan. kono ha joni Seydil Hadji Malick wi biha niranu fursin hamidatun wa ma lil bahri min ma'in ma'ini. ay mbiya niranu fursin, jeyge farisiyankoɓe de hamidatun ñifi. hamidatun ay hamidatun hamidatun ko kañum fotidiri wasnan wa ma'nan ko gotum. wadde ko luga o woni e janginde en. saabu eɗen gandi Mouhamadoul Bousiri ene haalanno toon to burde omo wiya wannaru hamidatul anfas min asafin. Seydil Hadji Malick ene janguinma ɗum, o wima niranu fursin hamidatun, jeyge farisiyankoɓe ndewatno, ɓe ganduɗa kuɓɓanno jeyge e nder galleji muɗumen, galle foof walla leñol foof kam e nder mabɓe ene jogui jeyge muɗum ko gen jeyge jomum en ndewata. te kadi jeygel ɗiɗon kuɓɓi ko ene wona duuɓi ujunere meeɗani ñifde hay gotol, kono jamma jibinade nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam o wi niranu fursin hamidatun, jeyge farisiyankoɓe de ñifi biha e oɗo jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. wadde da iman ko meeɗa yiyede nana yiye oɗo jamma, waɗi noon ko aduna o jaɓɓade mo meeɗa jaɓɓede e dow aduna he, mo hono mum meeɗa jaɓɓede, mo hono mum jogorani jaɓɓede caggal mum, on woni khayru khalqillah sallllahu alayhi wa sallam. alay saago so tawi aduna o holluri ko wowani yiyede ene hani, saabu aduna o ko jaɓɓiɗo e on jamma mo meeɗa yiyede hono mum, mo jogorani yiyede hono mum abadan, mo Allah ɓuuri yidde e windere nde ko on feeñi e oɗo jamma sallllahu alayhi wa sallam. o wi noon biha niranu fursin hamidatun wa ma lil bahri min ma'in ma'ini. niranu fursin jeyge farisiyankoɓe hamidatun ñifi biha e jamma jibinede rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. kono noon wona jeyge tan ɓe joguino kaɓe ndewa ala, aɓe joguino cangol e nder mabɓe, ngol cangol ɓe garanno e mum aɓe ndewa cangol ngol no yimɓe ndewrata Allah ni, kamɓene noɓe ndewranno jeyge ngeni wona mabɓe kadi jogui ko cangol ko ngol cangol ndewata. kono jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam cangol ngol e hoore muɗum ɓeeɓi. ɗum woni o wi wa ma lil bahri, ayi jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wodanani cangol ngol ɗon, wodanani cangol ngol min ma in ndiyam ma'inin dogo jam ala, ndiyam gasi ha laaɓi ɓeeɓi, on jamma cangol ngol hay wadere dogani ɗo. so tawi ko ngol wonno Allah mabɓe ɓeeɓi, walla ko jeyge nge wonno Allah mabɓe ko on ɓe kolnorino, ñande rasulillahi feeñi e nder nde ɗo windere gen jeyge ñifi. woni ko Busiri wiyata wa sa'a sawata an ghadat buhayratuha wa radda wariduha bil ghayzi hina zami. waddi hen jalkidde ɓe, o wi beele wona Allah ƴettu cangol ngol ndiyam gonnoɗam toon ɗam waɗi ɗum e jeyge he, jeyge nge ñifi, o ƴetti jeyge walla o ƴetti jeyge nge o lomtinoyi ɗum to cangol to, hatta sa mimi cangol ngol tawa ene wuli, ɓeeɓi ha watti wulde.
ka anna binnari ma bilma'i min balalin husnan wa bilma'i ma binnari min daram. Mouhamadul Busri wiyata noon ene jalkitaɓe. ala kullin cheikh Seydil Hadji Malick wi biha nirano forsina hamidatam. ay oɗo jamma jibinede rasulillahi jeygue farisiyankoɓe ñifiide te kadi wo malil bahri heddaki e maayo ngo wodanani maayo ngo min ma ndiyam ma inen ɗam ganduɗa ene doga ñande hen. ala fofof dartima, fofof dartima guila e jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. nam fenade kuppi guila rasulillahi fuɗɗaki mission mum. ala ko aduna o yiidemo tan, aduna o ɓeydorade wodede nelaɗo Allah, ko ɗo penale ɗe puɗɗi firtade sallllahu alayhi wa sallam. kono noon heɗen gandi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah serani e rokkude mo victoire uji, kono victoire mo nelaɗo Allah dañi foof Iblis woyat ñande hen. nam wadde o wi biha anna allainu biha rujumun tarammat lishayatin suduni. anna otti mana anna tan woni masdar o, anna otti Allah ino kuɗaɗo o on woni Iblisa biha e jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. sunima de o otti o woyi saabu mo andi oɗo ko garɗo wallude aduna o, heɓɓitade aduna o, riwde niɓɓere lumtinde annore aduna he, te kanko wonno mission makko ko julnude ɓerɗe yimɓe he niɓɓere rumtinde yimɓeɓe Allah, kanko Iblis. alay saago so tawi rasulillahi jibinama te omo yanana oɗo ko ari wadde e windere nde ko nuru mo ari sarde ɗo, l'islam mo ari saktude ɗo, kanko Iblis ala ko wawi hen hay batte. alay saago otta wadde ñande hen o ottide. nam ɗum woni ko Seydil Hadji Malick haalanonno en e darsuji men khilasu zahab, omo wiya wa anna ranna al-la'inul khabbu yakhduru junuduhu wahwa ri'didin min as-sadami. ñande rasulillahi jibina walla ni ko ñande rasulillahi ronda guila ɗo no fuɗɗi jamma mo rasulillahi ronda o Seydil Hadji Malick wi wa anna ranna al-la'inul khabbu, coɓɗo kuɗaɗo o woni Iblis o otti ñande hen o wulli. yahduruhu junuduhu, ha konu makko wallidiɓe makko ɓe mana ɓesgu makko ari taarimo ena namdomo holko ɗi gulali goni ya Iblis. ɓe tawimo noon omo woni e kulol. Seydil Hadji Malick hollino en ñande hen nde konu makko ari taarimo kanko Iblis, namdimo ko keeɓi, o wi ko waqala waylakum ya ummati hummilat fi hadhihi min ahsani tuwami. e oɗo jamma gande ɓurɗo windere nde rondama, ɓurɗo labde laɓɓinaɗo labaɗo o jibinama, ɗum noon jala bone mon, mission men perti boni. ñande hen kanko Iblis irri o haaligol ɗo konngol ɗo fof Seydil Hadji Malick jangguinino en ɗum e darsuji men ɓennuɗi to khilasu zahab. ha o jangguini en toon no foti laabi Iblis meeɗi woyde. waranna tan ranna iblisun li mawlidihi wa hina ihbadihi walla'nu fi rajami wa hakaza ranna aidan hinama nazalat mul kitab ala khairil waral hakami, ko noon o wiyatno to khilasu zahab. nden noon o holli en wonde Iblis wulli otti kañumne woyi jamma mo rasulillahi ronda o. kono kadi biha kewino e on jamma ha joni rujumun berlegol. rujum mana ko jam'u rajum, wonko kewno on jamma de ko wona ottugol Iblis ngol tan. holko kewno ñande hen malaikaji ƴetti dosotte ene beddo seyɗanaji, wadde berlegol ngol kewino e oɗo jamma. tarammat taw wirleteno e on jamma li shayatini ko seyɗaneji ashuɗuni bonɗiɗi, mana alkhabis coɓɗiɗi. jamma mo rasulillahi jibina o e ndangal seyɗaneji ngabbannoɗi e weeyo ene kettoyo batuji malaikaji. ñande hen malaikaji ƴetti dosotte jeygi ene berlo ɗin ma seyɗaneji bonɗi. ɗum ɗo fof kuppi ko e jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. haqiqa tan kay en gandi oɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ndenka aduna. ko ndenka aduna guila e jamma jibinede o fuɗɗi wonde ndenka aduna o rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam, taw ko ndenka penka. kono kay ndenka baɗinka ala guila o suwa feñde ko hen o hoɗi, saabu ko kanko woni ɓurɗo yidede to Allah sallllahu alayhi wa sallam. joni noon Cheikh Seydil Hadji Malick wima biha anna al-la'inu biha rujumun tarammat lishayatin suduni. anna otti
allainu oɗo kuɗaɗo woni iblisa biha e jamma jibinede rasulillah biha koye on jamma kewno ha joni rujumum werlede nde mana tarammat ay werlama lishatin wonande ɗin ma seyrineji asuduni bonɗi ɗin seyrineji coɓɗi wadde ha joni cheikh seydi alhaji malik wi salil asnama hal nukisat bi rahmin ذوي الأوثان في دين ودين الحمد لله دنون سل الأصنام هل نكست برغم ذوي الأوثان في دين ودين كان سيد الهاجي مالك ويما سل الأصنام نام دو سنو وجدي هل نكست بلد بنجتاما بلد جنتاما تو سباب جنتي دي مجي برغم أي كويارا معنى بزلين ينما سنموجي نامدو دي sanamuji gonnoɗi ɗon ɗo makka e nder makka tan ko moftonoɗo ne sanamuji yeehi ha woni 360 sanam temettati e capanɗe jeegom sanam nder hen ɗo foof ko yimɓe cehi juuɗe muɗumen joƴƴina jeese muɗumen kuccita hen kadi kollita ɗumen haajuji mumen ko neɗɗo wawi majjude yo Allah faabu kono ɗin ma sanamuji jamma mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibina no ɗi darorinoni kanji foof ɗi bencita ɗi junniti naam Allah no holla windere nde wonko kewi joni no wima salil asnam namdo sanamuji ɗi hal nukisat beele ɗi bencitama bi rahmin e koyera zawul awthani hay ɓen ma jomen sanamuji jamma nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibina o fi qahrin aɓe e folede wodi fi dinin aɓe e folede wodinin e koyera on jamma kay Allah holliɓe ɓe poolama Allah holliɓe koyera ɓe koynama sabu koɓe jakorino e ɗeɗo leɗɗe ɗe kaaƴe ɗe ɓe cehata ɓe ƴetti ɓe mbaɗi ɗumen allaji mabɓe jamma nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibina o kanji sanamuji mabɓe ɗi pop ɗi junnitama kulol jaggiɓe folede heeɓiɓe koyere heeɓiɓe yo Allah yob Cheikh Seydil Hadji Malick moƴƴere omo jangguina en sira omo jangguina en lugha dew fi dinin wo dinin din gadiɗo o mana firata ko folede diine ɗimmijo o firata ko koyere wadde o wi salil asnam namdo sanamuji ɗi hal nukisat beele ɗi beñama beele ɗi bencitama birahmin e koyera mana zawul awthan ha joni jomen sanamuji ɗi jeynoɓe ɓe ɗin sanamuji fi dinin aɓe e folede wo dinin e koyera kono ɗin sanamuji junnitaɗi Seydil Hadji Malick wi lima fi jawfiha insha'u sa'rin mana shi'rin yutarribu kulla zi dinin wa dini lima fi jawfiha ay ko wonno e nder majji kanji ɗin sanamuji wonko moftino nder majji ɗum yiɗi haalande en ay lima fi jawfiha ko naatno e majji ko ko wonno e nder majji kanji sanamuji ɗi ay insha'u sirin ɗi puɗɗi jime mana ko moftino toon ko e nder sanamuji he ɗum de fuɗɗi jime on jamma masalan jinneji ena nanno e nder sanamuji he nde jinneji ɗi ji sanamuji ɗi liɓa jinneji ɗi wonko jimatno e on jamma ɗum woni ko yiɗi haalande en wadde lima fi jawfi ha ko wonno e nder majji kanji ɗin ma sanamuji bencitaɗi ha ay insha'u shi'rin ɗin jinneji moftinoɗi nder toon nde ay ɗi puɗɗi jime taw ko jime ɗe ganduɗa yudarribu ene beltina kulla zi dinin kala joom tawhid kala joom wottuɗinde Allah wo dinin e joom dewal Allah kala joom dewal Allah mo ganduɗa ɓernde mum woni hen ko yidde Allah e rewde Allah e mo ganduɗa ɓernde mum woni hen ko yidde Allah e rewde Allah ha woni tawhidiyanke mana woni gottuɗindo Allah ene weltoro ɗin jimi ɗi jinneji naatɗi e nder sanamuji ɗi jimanno e on jamma jimi ɗe no juuti kono ene jeeya hen jinneji ɗi ko jimatno ñande hen ene mbiya taradda li mawludin anarat bi nurihi jami'a fijaj al ardi fi sharqi wal gharbi wa harrat lahu al awthanu طرا أو أرغدت قلوب ملوك الأرض طرا من الرغب ونار جميع الفرش بأخت وأظلمت وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب jimi ɗe ne juuti kono ɗeɗo jime ko hen jeeya taw yimno ɗeɗo jime ko jinneji nannoɗi e ɗin sanamuji ñande hen ɗum woni ko yiɗi jangguinde e ngol ɗo bindol omo wiya en lima fi jawfiha insha'u shi'rin yutarribu kulla zi dinin wa dini
ay nane en kaali diiniji ɗiɗi ɗi waduno dow taw diine gariɗo o firata ko qahru, diine ɗimmijo o firata ko zullu, ɗo kadi diine gariɗo o firata ko tawhid, diine ɗimmijo o fira ibada. te fof ko diine kanƴum fof ko goto to banggue bindi. wadde o wi lima fi jawfiha, hay ko wonno en nder majje ko incha'u shi'rin, ay ɗum de nana fuɗɗa jime walla mbiya fuɗɗi jime, yo ɗarribu taw ko jime ɗe ganduɗa ene beltina kulla zi dinin, kala joom tawhid o dinin e ibada. o wi noon mujayiba sa'ilil asnama maza yumilukum wa dumtum fi rukuni. eyi mujayiba kanji ɗin jinneji moftiɗi nder ha joni aɗi jabodira e sanamuji ɗi. ay sa'ili aɗi namdo, mana ko sa'ilina wonno kono sa'ilina jako e jamu muzakkar salim so tawi wonko laafi nun one taƴe. wadde o wi sa'ilil asnam, ande ko kanko laafi asnam o, alay saago wasa wiide sa'ilina al asnam, o wiya sa'ilil asnam, sa'ilil asnam maza. mujayiba o mujayiba sa'ili, mujayiba oɗo ko kanko woni mana ismu mawsul. nde wonno eɗen gandi jimol gadigol ngol wonno toon ko lima fi jawfi, lima fi jawfi hay ko ismu mawsul mo ganduɗa jarriraɗo laam. wadde oɗo mujayiba woni haal makko wadde o wi mujayiba sa'ilil asnam, ay mujayiba ko kanji namdidiranno e ɗinma sanamuji. mujayiba aɗi jabodira sa'ili aɗi namdo al asnama sanamuji ɗi. holko ɗi namdotono sanamuji ɗi ñande hen? ɗi mbiyatno sanamuji ɗi ko maza yumilukum, holko oñi on, holko junniti on, wo dumtum keddiɗon fi rukuni e ngol ɗo junnitugol mana. ko sanamuji ɗi jabata ko de ala nam ko kanji namdotono sanamuji ɗi. aɗi mbiya sanamuji ɗi onon kam ngol ɗo junnitugol hande ngol junnituɗon holko saabi ɗum? ngol ɗo oñogol ngol oñiɗon oɗon junniti oɗon guuri, holko heeɓi on hande? nam heeɓi ko heeɓi ko eɗen gandi ɗum enen, heeɓiɓe ko jibinede khayru khalqillah sallllahu alayhi wa sallam. te ɗinma sanamuji junnitaɗe e oɗo jamma noon ko mbiɗen e nder makka tan ko fodde 160 sanam moftinoɗon, ko tagore Allah de ɓe ganduɗa en jogo haajuji kucci e ɗinma sanamuji. te sanamuji hande junnitama mbawa hay waklidde koye muɗumen. wadde o wi fa muftaqirun bi muftaqirin yunadi yudaifa du'ufuhu fi kulli hini. fa muftaqirun kato jinɗo jogiiɗo haaju, jiɗɗo hunde, cohluɗo hunde, yunadi ena nodda, manani itta yakare mum foof ena waɗa bi muftaqirin e cohluɗo hunde. kato jinɗo e hunde, jiɗɗo dañde hunde, jogiiɗo ngoƴo, wonko yiɗi wonko sohlata, nodda mo ganduɗa kañumne ko jogiiɗo sohlaji, waɗa yakare mum e on. ɗum holno wayata? o windani yudaifu du'fahu, loore nde ma so woma ɓeydo. so tawi an ko loore jaggunoma ha aɗa dañi haaju aɗa andi hen, a ƴetti yakare maɗa a waɗi e joom haajuno maɗa ni, nden noon loore ma nde e loore makko nde foof ma rendu sowo on to loore e dow loore. te kadi Seydil Hadji Malick wi ko fi kulli hini e kala zaman ɗum jokkat tan. kono ƴeewen tagore Allah, yahoɓe gaddoya kaaƴe ceha ɗumen walla coppo leɗɗe ceha ɗumen, joƴƴina e nder galleji muɗumen, ƴetta haajuji muɗumen foof kadi pawa e ngal ɗon leggal ngal cehi walla nden hayre nde cehi. ɗum no wayata ni. wadde loore fowdirat. nden noon fa muftaqiru cohluɗo, yunnadimo eno nodda bi muftaqirin cohluɗo. nden nde yudaifu du'fuhu, ma loore makko sowode, ma ɓeydude.
fi kullihin taw kadi ɓeydugol ngol ko kala zaman. ala kulli koye ngol ɗo bindol jogorɗen darade inchallahu taala ha altini paaɗo so weeli jomiraɗo subhanahu wa taala mbawen jokkude deftere men algis zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan inchallahu taala. min ñaguima yaafuya noon daare ɗe wasde labde e ñawlugol arde yewtere nde, kono kadi ha joni min ñagoto yaafuya so tawi wonko teska hen perguitte so ɗum yiyama tan ko famɗude gandal e famdude amen faskintagal wonata sababu, kono wonano e anniyaji meɗen. no kewɗen wiide ni in uridu illa al islah mastadatu wa ma tawfiqi illa billah tawakkaltu ilayhi unib. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.